Mutumia wake riwa muini wa nyimbo cia kugoca Ngai Muigai wa Njoroge uikaine ta Queen Stacey ni atigite mafans make oho na mashabiki ma Muigai na gikeno thutha wake kuonania wendo wake na gukungwira mambura maya ma Valentine's haria Kenya mathiete na mbere kurumirira nenda cia Stacey recently na njira nene niguo makorwo makimenya riria Stacey host muthuri wake Muigai wa Njoroge niguo aheane his side of story ta uria Stacey auborete na kuga Muigai wa Njoroge will narrate his story kurumirira rugano rwa Njeri wa Muigai ruria hithuririe akiaria ndeto ciegi muturire wa kihiko giake na gitumi giake gia kweheria kihiko-ini kiu akiuga peace is paramount to her gitumi giake gia kuga she's no longer married ndeto iria Stacey akongoire na gukenerera biu oho na kurekereria ndumiriri yake ya kunyita mbaru giko kiu kia Njeri akiuga ni akawega ni kweheria na kumbura ni akenereire tumaica twa guikara na Muigai atagutagwo kahinda ka mwaka umwe na riu Stacey oho na Muigai ni mamurikitwo muno niguo makorwo makionia mafans mao how they celebrated their love muthi wa Valentine's Day muthenya uria wa gukungwira wendo gatakati ka andu menda-ini haria Njeri athiete na mbere kuonio wendo ni Akenya ingi nenda-ini ni undu wa guset her record clear oho na kuonania mibango yake ya muthenya wa Valentine's Day na with love and heart of compassionate Njeri wa Muigai ni aratabanirie a successful love event muthi wa ira by spending time yake na oho njera-ini ya Murang'a prison igongona riria rirahaririirio ni foundation yake ya Women of Courage Ministry riria rirahumbitwo riri-ini ya ageni mwanya mwanya oho na kwamukira sponsorship ya atongoria matiganite ta mubunge wa Kiharu constituency Mheshimiwa Ndindi Nyoro oho na senator wa guthukio bunge-ini ya bururi Senator Karen Nyamu, this being a second successful event ya Njeri wa Muigai under Women of Courage Foundation tukimwira all the very best na ngatho ni undu wa kugemia Valentine's Day ya fungwo njera-ini ya Murang'a prison na mundu ungi urakenereirwo ni gicunji kinene kia Kenya ni giko giake kia utugi muthi wa Valentine's Day ni muini Joy Jane thutha wake kuonania how she celebrated her Valentine's Day. Joy agitigwo na gikeno kinene ni undu uria onanete akiheana iheo cia Valentine's Day kuri aruti wira ake anduka yake ya ku design nguo haria muini uyu aremetwo ni kuitha gikeno giake akiuga kugera mtambo wake wa Facebook ati I surprised my employees with goodies for Valentine's, happy and love emojis agithi na mbere na kuga just to put smile on their faces. Giko giki giake gikenererwo ni gikundi kinene kia Kenya. Joy Janet akionania makinya mega na mautugi otorionetio ni her mentor and mom in gospel ministry muini Shiro wa GP tukimwira congratulations and keep it on. Na riu Stacey onake ni umirite na kuonania wendo wake kuri muini Muigai wa Njoroge. Stacey agithie nenda-ini ciake mwena wa TikTok otorio ke Stacey is usually very active on TikTok than any other social media platforms na in her special Valentine's message kwe Muigai Stacey ni arekereirie ka video gake me hamwe na Muigai karia kena ndumiriri ya wendo akira Muigai ati happy Valentine's Day my love followed by rose flowers showering their pictures. Stacey akionania wendo wake kwe Muigai ona gutwika Muigai wa Njoroge ndaugitio ndona kana kwaria ciege Valentine's haria Stacey akenereirwo ni ama fans make uyu akimwira people are waiting bad things to happen to these loves, you will wait until you give up. Stacey anaongeza bonga point kila siku kwa mpoa wake keep it up Stacey.